AWS agencija za posredovanje i usluge egzistira od 2019. godine. Naš centralni ured nalazi se u Zenici na adresi Bilmišćad broja 70 u samom centru grada. Kroz dugogodišnji rad stekli smo veliki broj poslovnih partnera kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Usluge koje pružamo u okviru naše agencije jesu kursevi njemačkog jezika, nostrifikacija diplome, posredovanje u zapošljavanju i edukacija za sticanje kompetencija za profesionalnog njegovatelja, to jest njegovateljicu starih, nemoćnih, invalidnih lica.